uba welbon benun unong shong shinong jong kathan sora ulami shakmat pat sei madan ya kejingit palat put kitrok kit mau ban shalan sha Bangladesh bat ya latru ya ki jakatho jingkhia ni ki wit bridge ha majai uba welbon benun ha ka jingwan ya kandu bat ki nong thok khubor ha Shillong Press Club ha ka singiba ar ka khat nyau tarik unai lur ar hajar ar psa ulapen i sakhi lemba ki dorki ba la yo ring dor ya ki trok ki bla ya lat na ka jaka tho jingkhia da ka baka lenti da ki kaliren shwa kani uba welbon ulapen shai halor ka jingsha kano ba udei unong khai bat ket palat pun haba kentat halor ka jingsha kano uba welbon ulabu jingkli kala ba nangnu uju ket mau ka kali ka ba kumnu ba upenan kam bat na ka shalan ka ba kumnu ba uya ha ka te ka jaka ula dawa ya kitu ki bakeno bakidei ban sei ya ki sakhi sabun ki ba biang bat lada kimla na kalyang jong u unya da ki wei pat ki lenti ini ngadai balon bon benut mapilai i ngadai wi ne kinong shong shong jong ka hima sora ha kaba ni lalet ban pet na ka banta jong ka tuka sor ka surok 1.8 kilometer kaba hap ban maramat lali ban penbaha da ka hima sora dina kata kadau da bangila poyang thi ngi i pade ba kasurok lada ngim pet benya bha lada ngim pikir bha kathi surok kaba penbaha da kai masora kala banjot rakai yang sesisin dikumta ban khangla ya kani ka jing jot jong surok ngi hapan check na na po with bridge ya ka jingkit palat put jong kitrok di hadian kata ngilai lek po with bridge ban pet ban ongi ki bah ki dei ban penyak betang khat aton namar khat aton kamdei ka ba ngi pha mangi wat penyak khat aton henry kadei ka ba la don ta ko adana di siru ba kadei penyak khat aton lada phi phai shaka shalan paderu ka ba ka ni ka sarkar ka jongi ka di shalan tang khat aton undan khat lai khat saw khat santon undan bagumata kidan betang ki khat arton tendang ila bias bahan ki digi benta ngi ba kasurok ka 1.8 kilometer juga ka ba hab ban shna ban pen bahada ban maramat da ka hima sora kala ban ne lada ngila ban check baki kali kim dei ban ya palat ya ka khat arton di henrei hapdeng jong ka jing lek pikir jogi hakhe ngilayu i penban ya ka jingele persa jong kituki exporter hangke hapo majai hakabawat ya ki kaliru kim shimla penyai na ka with bridge bat kumta ngidan ya ki clippings ngidan ya ki evidence bangit seperti fish bet ndangila dat ban hadian bangilayu i ka jingele persa ka jongki ilakiu penyekendu ya astan commissioner jongka transport bat ujor hakabaidei bat kajing bu da CCTV hakabaidei bat ban display ya kenika jing thau sabat namar ba nginla bani i dak masuk namar ba fin ken mau hakawai ni kilat pathai khupor shwa shitayo shwa ba ka ni ka jingking umdut kan prang kalau dan kue galat pasai kebor ke balik wat jingkit nanti bala yu iba kani ka jingtho kilabu sapokut lada pipek na bar yu i hadu ba u nokso kebor ha bandarung hakut ban yu i ke jingtho lalek hapo jong u astan transport commissioner ngila ong yu bodi ban display sabat bat kemtaru ngila ong yu bodi ban bu ke CCTV ru bat ba penting kenaru ba kita ke bayan na kathi ka 1.8 kilometer so 1.4 Bangladesh di ban ya tang hapo khat arton
Kani ke jing kun kani ke jing lek ke jongi kalong baik persa ya kani ke department jong ke sarkar Meghalaya kebadan nanti ngimsim lakta ha kabade ngimsim lakran ha kabade bagi eksporter ngimsim lakran ha kabade bagi mining bagi miner hendai ke jing kran jongi kalong baik ke department jong ke sarkar hangti hendai nga kendit ban yoi bahasa khat atrik ke lumlang dak tak meeting hab omajai ban kenmo yang ba ngaru ngade we dabdeng ki eksporter angke yani ka por lang ba jong phi ki media ki lat pathai ko bor kwa panong ni phi ba ngop ha ban keli lang ya kita ki bakno enga bangade we eksporter nang no ngajugit mau ka number plate kali ka bakat no katrok number plate kali bakat no ba ngaju pendon kam kasalan ayu ke ba ngaya angke ngaya da ka incidental chalan ne ngaya da kata ka ba ki ong ka minor chalan ke badan biji bat ki we bala da ki kwa bagi tangya thir kham bania su ang thiru kan kham sutrat kani ka kam bantip lani banti ki sisa jena ta kadau ngong ya kitu baro ki ba keno enga mangade eksporter hangke bakin pinsisa kin ai ki sakhi sebut ki babiang lem kumta ngadon laka benta banganyat sakiwe pat kilinti ki jing sisa ki ba ngin sapen ie pia ni kalong ba ki ka jingkring jongki kalong ba umjutan high level nanti yung bang judan high level nrai benda ngan sapin I hani hi clipping bar ngan sakeliru kini pat kide ki level ayu namar ba wat ya ka surok ke bandai sapo ke Whitbridge layang dagi kandidat kali private sudah ha ka jingkran jong way na ki eksporter ba oris bai om ba kimju ki trok ki kilet sapo mo ki umde tang ki trok ket mau ki balet sapo jaka Whitbridge hendai kajing perkesan bijong I kalong bai ba judan kata kit khat kit pelaton ki ka bang kwa banong dia ba ores ba pihak ban sngop pu suwan ngkong eladi pihak na katai ka surok tharia kabahapan pas lingba ya ka jingking umdut ya kaba la thok tingkreng dak saibut ba ma banyak kalat ya ka khar arton na kadau jong jing tuat jong tu jingki hakabai dei ba ka jingkren pada jong wei gu orang ba nang thina po maulong James Longneng hakabau laong ba kani ka khat arton kalong applicable na em hakathi ka international khay motion ngaong kumne lada hadu kini kisngi ki pamenta bidang pildi ba ka khat arton kalong applicable na em hakitei pat kisngi ki ba pila khay bro kata pihak dakaton apa kuno pihak pelatan yang kekadatan nah katau ngong yu wajib semua baudi na po maulong umde panwan batai start siapa ke lain majai ke badang ha hapo ke himasora sngop ha ban pet ila kejong ke hima maulong jongpi ke badan ru ke LCS sangtin hapo boltli ya ke ba ngamtip lakadan Whitbridge neem Henry dan kam nomor bapila sei pila sedang hi ban keren mentak singi hapan keren hakapede bat ka LCS maulong kenang ba nginslo thokai lada ka sarkar ka pelat sa maulong klam Whitbridge lani ka thau do tau CFT balai pat ka sarkar kwan bu Whitbridge sa kani ka than tharia bat ka than umdut jogi thì cái này rồi cái vấn đề cả way để ki
jikili ya ke sarkar hatu kadon ke ike halendak jong tadi kajing penyat sakwe ke LCS ki penyat dakumai sakwe ke LCS ka penyat dakumai dan iu dan corruption na dan iu halendak jong ini hak bedai bat ke sarkar. Ini kiwan ikut iki brief jengi mau banyak karakter. Ini ki ong bro ki belai setai ke tim ong banyak karakter. Kabamut takbin kini ru kiat overload. Ani. Ini kelas tang ruan rumah untuk teman rek kena sini. Ngala batai lupa ki bakim de banlong ki ban lapat tem ya ka. Ya kan iki persen ke juki ke ba sama rumah. Kadang apa yang kita ya? Ketika kata STV ke Whitbridge, ini layak pas ke Whitbridge. Layak lagi ini kali. Jadi ini yang kali kelayang kali tentu cakapan kita terus. Kini kita sedang menelum untuk bagi payah ini kita terus narut jangka Western the issue. Nah tak tahu kini kita minum level ini pak, ada kita high level. That Whitbridge sudah. Baik ini kelinti balik sebuah Whitbridge layak kita terus. Layak seru. Ini. Ini blok yang kata surapan. Kata kata ke jengle jumki nama pa. Kata ini kan bridge santai di mentau. Kita ini layak naspai. Kenal lagi yang ini paros ski sematan gue. Dan pet kepada bandai berangkam masalah berangkam. Tembak kesulong no mentalang ba kaniki lambaki niki media jokti ni semua pawan gudin dengan dikibri. Wah, kidan evidence emang kepada ibat. Ya. Wah.